Kakek arah apa mak bang na bengkok kak, padahal lah kurang bekal saya tolak bengkok. Iya, engkau karena dari lampu, engkau sih seneng dek kaki Laila. Jujur, engkau tak tega ke kakak. Engkau tak dari kaki Laila. Apa engkau tak salah ngidi? Enjek kak, karena rasa sabar lebih perjuangan kakek semua bisa muka tang apa. Berarti tante nah, kayak kelem dengkau Laila. Soalnya Laila. Iya kak. Mas panah aja irul. Mana apa sih nyamannya? Tahu. Rokok tandi rokok ya. Selak akal mun nak dilil. Cek bedi janda lebet kan nyaman rul. Ari ya, debat ada janda boleh. Para apa? Cek janda di nyaman. Dan kaki lah, coba Prabuan binyak. Merah kau janda melolos ya kau omong. Cina, mantro le janda uku kok. Ya rap nyaman. Ah boleh janda saja. Sin raptin. Glowing boleh. Dia kerja. Hari dateng nak kanan lil. Maka tebunga deh kana. Pola cairan. Abo iya. Lagi bahagia kok sih kawan. Mar mun bahagia. Rokon berkeluar. Keren ya, tadi rokok sekali. Andi rokok ya. Abi ya. Rokok kapi lagi dah. Oh iya. Kau boleh kadek lu kawan ya? Namanya cek kepurun Don. Belum urusan kok boleh panggil nah. Iya iyalah Don. Persoalan rokok ya. Pola cerong pusat dunia Don. Pula iya lil. Entah cairan. Tak kira tak beri rokok ingat dia. Iya. Ya berkopi nyaman. Wadik. Sayang tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri dia baik aja. Kita main bina anak pak. Makanlah. Bapak mari masak gitu. Iya pak. Hari kok sinyal itu pak. Tak usah lah kalau kan makan lah bapak ngasih tangan. Ayo akan bareng pak. Bapak mari makan di buru. Dengan kok mari akan ki pak. Makan di rumah. Akan di luar bina anak pak. Gila pak, kok masuk ah? Oh iya. Mau mari makan, totokan boleh juga nih ya. Iya pak. Oh, keteng koceng. Memang dong. Bila kacau nyari bekal. Kok kanjan lah bini kapi.
Oh iya Laila, kok ngay dengar kakek semak bekak sadun setia. Iya Vi, kakak mek tahu. Dia tak tahu, cek lah rame. Nyaman lah kakek Laila, mau oleh kak sadun. Mek bisa. Iya, kak sadun orang ah. Ganteng, meneng, bagus, tak cerai boleh. Bede baik kakak Vi. Emang kenyataan lah, Apa can kakak lah Vi? karena kakek serius ke kak sadun tah. Inilah cek kepo. Sepenting kakek lah tahu engkau semak kak sadu. Iya sih, tapi kok tahu kakek Laila. Kakek polan dia tahu serius kering laki. Ngomong apa kakek Jia? Iya inilah itu nggak akhirnya bingko. Mandal sudu bekak sadun. Amin, amin. Lah, mayu mulai kah? Kota kok esa rebi mak. Ayo. Apa dia? Apa Laila? Kesoon ya kak. Ih sayang, Oh iya, engkau datang keluar ke Urubi Silvi. main bisa film lolo. Pas main kok bila? Insya Allah ya. Lebih lah mau gede betah pasti main. Iyalah dek, kakak ya lagi sibuk. Lanjut deki lah ya. Iyalah kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, kok nelpon Silvi kah? Halo Vi, Lah, kakek tahu nggak Vi? Engkau pun dapat bungkoh, moro-moro bedeh lampi neng labe. siapa sih lah? Kak Sadun, Jadi lah kakak sadun dia. Jangan kok gelek ru lah. Kak sadun, lampu apa boleh ke orang saya kesenangan. iya ongku Vi. Ya wis lah, engkau tayedungi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mak tade lim rila. Jong, Dun. Kajong. Apa Pak? Ya bapak lagi lim. Ini sandal lim tade lah. Mau pesen ah? Ya ya. Sebita habis ya. Bapak bulan mangkat kemarin ah. Iya Pak, ucap dulu ya. Bila. Lain lah ya. Paling Kak Sadun ji ya. Mak tahu gak gele? Mek tak tahu Kak. Cek engkok lah tenger kebun parfum peak. Beda baik. Beda di mah, jalan ke TV. Arya dari kon Mbak Kak. Kak tidak emak. Ini suruh bapak melilim. Oh, Gak jalan coko. Sepeda mah. nampak sepeda ada emak Kak. Cek engkok tak tahu nampak sepeda. Oh iya ya. Lopai. Ini lah bareng bila kak ya. Wes tak usah lah Kak. Ini lah makai dia. Tuh bener. Searab ibu kaki. Ya terserah lah Kak. Soalnya Kak. Ya Tina, tak sambung dia kaki lah. Membening kok, siapa polisnya ke? Ya mau tadi Kak kita pasti berdiselo ke Bedin Ria. Ya ting kena, mula kena beten. Cekecek bersih. Cekecek sakit. Tapi mula kena ate, bisa omor lah. Sinangkung rasa sakit. Mau dimana kata-kata jika Kak? Dari ate, anggana dia. Kok bigake, cek sampai di aloka hati. Iya Kak, amin. Ye. Tak surun sadun bunga melolos dilil. Wala semak bilailah. Abo iya. Jo apa boy kana? Demak lagi ja. Darkan tempat biasa nih don. Ida sakade lah. Ceking kok nabung ah. Oh ingat sekali iya. Oke lah don. Mun bisa, aja keliling desa. Ayo Lil. Baik Kak. Ya wes lah Kak ya. Tak ambu tak Kak. Weh lah dek, wana kana takut tek dene anengko. Ya wes lah. Kalian ki mater kesoon ya Kak. Ida pada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantesan Sadun jarang kumpul ya Rul. Jadi nah Lil. Mumpung bahagia. Mun kanca bunga, kono bunga lagi ya. Pola keng bilen bunga gara-gara jadi bi lain lah ya. Bisa jadi Lil. Ini me pola jodoh. Yang kena sekancaan karelo tulanto. Engkau kakek ben Sadun. Iya Rul. Mon Sadun kabin bi lain lah. Karena kok tobi kaki sih tak baju berarti Ril. Tina, jodoh pangeran kabeh sing ngatur Lil. Abo iyo.
Cek de kacong. Kalau melelem te abis. Udah tak kacong, udah telat dia. Akhir tak celen dia. Yang cinta lain bila kah? Sanyar. Apa sih kelakuan nak? Ya biasa yang Ria, Don. Tobuk ya. Apa tuh bu? Jangan kan ngatar ke bungkan nah. Mari ngatar ke Arab, tetap gas, bisa tuh. Beda nak anak. Allah pecah dia. Engkau todus. Kerja Don. Tuli pentel lah Don. Aku ada orang. Iya insya Allah monji ya. Cuman kok kita siap memulai ke Laila. Ya coba Don. Jangan berpatrol lah. Malu bertanya sesat di jalan. Ada tenang apa dia? Ya mau kita tanya ke Laila. Akhirnya kita ada mau jawaban sepas. Bisa-bisa tersesat ya kerja. Bener aku. Masuk ya. Pokok mau kibar gembik kalian. Lebih sih kau omong. Astagfirullahaladzim. Lepain kok. Arah apa Dun? Kok lepai? Kok suruh bapak meliling? Yowin kok pamit lu ya? Biasa kayak gitu. Kiuru kompor lah akhir si Molia. Ya alasan ya. Paling anelponan Laila aja. Billahi ongkuan kok suruh bapak kan? Ya sambil telepon Laila boleh. Bener. Cinta dia bisa merubah segalanya. Maybe Isrul. Anda remah. Orang sakit bisa beres, orang susah bisa bunga. Yang kurun. Tapi saya ingat Lil, cinta dia juga bisa membawa petaka. Maybe Isrul. Buktiin lah. Banyak orang yang stres gara-gara cinta. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara cinta. Itulah dasarnya cinta. Yang kurun. Kan cinta dia bisa membunga, bisa menakahi ya. Iya Lil, karuan yang engkau bika kejila. Yang kurun. Halo, Apa kak? nak kakak ya? Dia emak kak. Ayolah, kecil Laila. Tapi kok kita mandi tak salenan boleh. Ya, kasih tuh di mandi. Marina pas esos dulu kakak. Gila kak. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ntar makam kak? Ayolah, Marina kagak pas tahu. Hari makam tangga emak Laila. Sengaja sampai dan nak. Mereka ketahu, potongan lagi kaki domnya. Masya Allah kak. Assalamualaikum mak. Yang kok dan nak yang bina anak bini. Nyamun Laila. Kok sayang be Laila mak.
Restu aki kok ya. Kok terus apa ulang ngambil Laila mak? Kita beri pesan ke mak. Assalamualaikum mak. Engkau janji, engkau bakal jaga Kak Sadun seumur. Ayo bro. Ayo Kak. Kok mau lama? Ayo mulai lagi. Ayo Kak. Demo jila Kak, mau tah? Kasih bila yuk. Ayo. Kayak nyaman ku di Naila ya. Iya Kak. Arah apa di nyaman? Arah apa Kak? Isoal berdegake. Di sebuah kakek Kak. Oh iya Kak, arwah apa Kak? Ajua benceng. Apa penceng deh Kak? Benceng dia biasa kena cukup. Oh. Tentang ate, kena kaki. Cak luas ya. Pas dina reka. Iya. Ada nih rasa cinta engkau dekati. Kemudian kata-kata reka. Dari tangan ate. Engkau sayang sekali dengan Laila. Engkau pun sayang deh kakek Kak. Nanti kabut hibi dia ya. Iya, pasti Kak. Jadi nak engkau. Iya Kak. Janji ya. Janji Kak.